tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Reka Imana y'amahoro ibahereze umugisha kandi ibahereze umugisha mwinshi rwose, mwinshi. Uyu munsi turi n'umugisha wo kubana na Bishop Buhungu Abel. Abeli, uraho neza? Uraho. Umeze ute se? Neza. Suhuza abakunzi bacu bagukumbuye. Muraho neza. Yego. Amahoro y'Imana abane namwe. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Bishop, Amen. umeze ute? Njyewe meze neza. Abantu bati Bishop nta kugera i Burundi nta kugira gute. Ndatangariza abantu ko iki kiganiro Yego. tugikoreye ahantu Yego. mu nzira. Yego. Ahantu mu nzira twagiye gutegera Bishop. Duhuriye mu nzira turuka i Burundi. Ubu noneho ndamwiza dore nguye. Nimuharebe uhazi ajya muri commentaire yandike. Donc abantu barambwiye ngo tubwira aho uri tuze tugusuhuza, ndababwira nti igihe cyo kunsuhuza ntikiragera. Aho ndi byabagora kuhagera. Ntago byemewe. Yego. Rero ntabwo igihe cyo kunsuhuza kiragera, ariko abantu bazansuhuza nta kibazo. Kuko sinenda gupfa. Nabo ntibenda gupfa. Yego rwose. Abankunda bose ntaho bazajya, nanjye ntaho ngiye. Yego. Turi kumwe tuzabana iteka. Abenda gupfa ni abanyabyaha, ni inkozi z'ibibi, n'abatifuza ko abandi babaho, kuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Bazapfa mbere yuko dupfa, kuko batwifuriza gupfa. Subiramo ako kantu. Abatwifuriza gupfa nibo bazapfa mu cyimbo cyacu, kuko icyo babiba ari cyo bagiye gusarura. Yego. Ya. Icyo babiba nicyo bagiye gusarura. Icyo bagiye gusarura. Hari abantu benshi imbuga nkoranyambaga z'i Burundi zacitse ururondogoro. Uriya ni Bishop wa hehe? Uriya Bishop ibintu avuga ni ibinyoma gusa. Mu by'ukuri abarundi no bagufashe ijambo. Hari umukobwa witwa ni Dada ninde? Pamela cyane. Oya, w'i Burundi wakuvuzeho. Niba yitwa Koko. Koko, nanjye ngo Dada ni Koko. Urumva kumva abantu bacutse ururondogoro. Mugabo uriya so mu Bishop mbaye ahaga akavuga. Uriya ngo so mu Bishop ngo mugabo ngibi nibi kandi wajya kure bugasanga nawe ririrwa avuga ibyo atazi. Mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo ibu yabubatsi bagaye. Yego. Niryo ryabaye irikomeza imfuruka. Mu bisanzwe umuntu mwisi batemera niwe ijuru ryemera. Uwemerwa mwisi ijuru ntirimwemera. Biracuritse nuko gahunda zimeze. Kuko Yesu yaravuze ngo isi niba muri abanyu isi ntizabemera, kandi isi nibemera ikanabakunda izaba ikunze icyayo ntimuzaba muri abanyu. Ariko ngo isi nibanga ikanga kubemera, muzishime munezerwe kuko muzaba muri abanyu. Rero ntubizi yuko Abeli yanzwe n'abatuye isi, na mwene nyina akamwanga ndetse akanamwica. Ariko buriya abantu bemera gahini. Kandi ikizakubwira umuntu umwana wo kurimbuka agira ishari. Yego. Ntiyemera abandi. Ntiyifuza ko abandi babaho. Iyo babonye ubayeho neza birabarya. Uribuka koko ngo abazunguza ngo kontake, dore ubu hose ndi kuyizunguza kandi ndayifite. Urayifite. Iri mu ntoke dore iri mu kundi kuboko. Ngo kontake ngo nta modoka afise. Naretse kuyizunguza n'ubu imodoka iraparitse hariya, ariko koko ngo nta modoka afite, ngo abazunguza nese warayifite. Abantu bazi koko nimutubwira agenda n'imodoka ye. Reka twigendere twinjire hakurya mu Burundi. Bwira abagukurikiye Burundi wasanze bumeze gute. Twavuganye kuri telefone utubwira amakuru agiye atandukanye, ariko uyu munsi twakubonye kugira ngo dukore video. Burundi wabubonye gute? Buri kwerekeza hehe? Dufite umwanya muto wo gukora iki kiganiro nkuko twabibabwiye turi mu nzira. Murakoze cyane. Dufite ubushobozi bwo kuzenguruka Burundi tukanabukontorora. Donc sendede nimbonera kure bo bumva ari abanyabwenge barenze baruta abandi banyabwenge. Ariko ni wibwira ko umunyabwenge, Bibiliya avuga ngo azaba ari ntabwo ufite. Ni wibwira ko umukire uzaba uri umutindi wafutanye wo kubabarira.
mu bisanzwe bibiliya itubwira iki? Itubwira ko tugomba kwicisha bugufi tukamera nk'abana bato. Uwibwira ko hari icyazi amere nk'utacazi. Uwibwira ko hari icyo afite amere nk'utacafite. Uwibwira ko ari umukire, yego, yicishe bugufi amere nk'umukene. Kandi uwibwira ko ari umunyabwenge, hejuru ye haba hari umunyabwenge umurenze. Rero abantu nibajya bagenda gake, hanyuma nibabona bukeye babishimira Imana, kuko ushobora kwibwira yuko uhareba ukaraswa mu jisho. Ushobora kwibwira yuko ndahaza araharwa. Hanyuma iyo uvuze ibyo bintu ndashaka ko udakoresha imigani. Iyo wibwiye ko hareba uraswa mu jisho. Yego. Abo se abadede uri kubwira nibo nyene ndi kubwira ko nabonye aba ni bande bavuga ngo bari hariya ku mpanda Red Tabara. Yego. Ngo bari ku mpanda hariya bashyingura hariya ku mpanda ndahaze hariya mu Rukoko. Aho biteguye kurasa mu jisho se. None se ubundi ko Red Tabara basuzugura imaze gukora ibitero nzi bitari bikeya, ikinjira no mu makambi ya gisirikare igatwara bamwe mu bayirimwo n'ibikoresho byabo, iba yaciye he? Bigenda bite? Nagire mbabwire yuko kuba kwisara kwitonda. Nta mukuru utagira mukuru we. Impamvu ndi kubabwira gutyo, none ko bahora bambwira ngo sinze nibeshe ngo nze ngo sinahagera kuvuye yose. Nese ubuko ningiye nkaba mpamaze iminsi 5 nkarinda nsohoka nkongera nkagenda, ko ntawa mbonye, ko ntawa mfashe. Nukuvuga ngo hariya bize twe twarahabatanze. Kandi iyo wibwira ko hari icuzi uba ari nta cuzi. Nukuvuga ngo ubwenge niwibwira ko uri umunyabwenge hazaba hari umunyabwenge ukurenze. Kandi hari uwundi yavuze ngo igihe wabukaranga ngo nari munsi y'urujyo, kandi ngo babwenge ngo bari benshi ngo havamwe umwe arapfa. Ngo igihe wakarangaga ubwenge, igihe wabukaranga jewe nari munsi y'urujyo. Urabyumva neza? Rero hari igihe usuzugura umuntu, ariko uriya muntu usuzugura ntabwo mwavukanye, ntimwavuye mu ndimwe. We waciye hamwe na waca handi. Aho waciye harabaciye harenza aho waciye. Rero nibitonde bagende gake. Nkunda kuvuga ngo akariro gake na feri. Kuko utitonze ngo ugende gake wasanga bakunobye, wasanga warenze umuhanda. None ubu tuvugana niba ningiye nkasohoka nta wumbonye nta n'uwunkwejeho n'isonga ry'urutoki, aho barara bibwira gute ko tutabatoza intoki? Hanyuma se urabona ejo hazaza h'igihugu cy'u Burundi nkawe nk'umuntu ugisura mu buryo bw'umwuka no mu mubiri, ko numva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga urusaku bavuga bati Burundi. Wowe ubona wabonye ejo hazaza h'u Burundi ni hehe? Ese koko ishyaka CNDD-FDD rirarangije manda yaryo? Ese koko nkuko biri kuvugwa Denise Bucumi Nkurunziza yaba ari guteganywa nk'umuntu uzosimbura Evariste Ndayishimiye? Bisubirize rimwe dusoze. Ibyo ntago bishoboka. Ntago bishoboka ko Denise Bucumi yasimbura Evariste Ndayishimiye, kuko twebwe tugendera ku makuru ijuru ritanga, kandi tugendera ku isezerano. Isezerano ririho ntabwo ari rya Denise Bucumi. Ahubwo icyo nemera Denise Bucumi nuko agomba kubaho neza kuko yakoreye Imana, nawe akaba mu isezerano, ariko ntabwo azaba ari president. Ntabwo bishoboka. Ariko azaba umwe mu bagize Burundi bushasha. Hanyuma warumbagije no kuvuga yuko aho Burundi bugana ni heza, kuko byanze bikunze sendedeyo n'abantu barabibona ko iri ku munota wa nyuma, iri ku musozo w'urugendo rwayo. Nta buyobozi bwayo kuko barananiwe. Urebye aho igihugu kigeze, nta mazi, nta muriro, nta essence, nta ki, inzara niyo yisha abantu. Abavuga yuko
Bishop Abel atari we bagiye kuzamenya yuko ari we noneho wa originali kuko ibyo mvuga nta na kimwe kizasubira inyuma kidasohoye. Yego. Rero byanze bikunze uburundi bushasha bugomba kubaho butarimo CNDD FDD. Nibwo akarere kose kazabona amahoro, nta nubwo ari Burundi gusa. Uyu munsi mbivuze nambaye inkofero, ngira ngo abantu barabizi yuko ntakunda gukora nambaye inkofero. Rero abantu kuvuga ibyo bashaka biremewe, abatemeye Yesu se bakwemera Bishop Abel. Ariko icyo nababwira cyo Bishop Abel ni umuntu yatoranyijwe kabiri, narimitswe no mu buryo bwemewe n'amategeko mwisi. Yego, narasizwe. Abatabyemera ubwo barafite uwundi muntu Imana izabaremera bazemera. Ariko kandi kunyemera ni itegeko byanze bikunze, kuko bazisanga banyemeye batategerezwa kunyemera. Bazisanga banyemeye kuko banyemejwe niyaduhanze. Kuko nubundi wanze umuntu ugasanga niwe ukuyoboye, nese ubwo wamwanga ukamushirahe wabigenza ute? Nese wanze umuntu ugasanga niwe ari hejuru yawe, wanze umuntu ugasanga niwe ugomba kuramuka kubera we. Erega hariho abantu bashiriweho kuba abarinzi b'abandi, kuba inderetsi zabo. None se ubwo wakwanga ukanga n'umugambi w'Imana? Unyanze ugasanga ndi mu mugambi w'Imana, wabihindura wiki. Ubwo rero nikikwereka ko nakuko yicujije aho yashakiye views yasanze atariho, yahise aceceka ntiyongeye kuvuga. Kandi kuba tarongeye kuvuga n'amahirwe akomeye ku buzima bwe, kuko biriya bintu yabikomeza. Ariko hari n'uwampamagaye arambwira ati wamusabiye neza. Twaragushimiye kuko sinakoze uko yakoze, naba mbaye nkawe. Je namusabiye ngo azarindwe ibyo apinze azabibona. Kandi uwo yapinze azisanga ari we umuyoboye, azisanga ari we agana mu bintu byose azakenera. Turebe amerekezo ye, turebe aho azerekeza, kuko n'ubundi uwukuruta wa mwanga wamwemera ahora kuruta, ahagarara hepfo akakuruta, ahagarara haruguru akakuruta. Uriya tuzaganira uriya tuzicara hamwe tuganire. Mubaze ntese wabitewe n'iki mwana? Iriya bintu wabinsubiriramo? Ntago bizamworohera kugira ngo abisubiremo. Kuko twebwe turi mu mugambi w'Imana, kandi azisanga ndi imbere ye cyangwa yisanga ari imbere yanjye. Amaherezo rero n'ubundi y'inzira baraca umugani bakavuga ngo ni mu nzu. Twebwe tuzagera iyo tujya, kandi abantu bazisanga badukeneye byanga byakunda. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ibana nanjye ngenda, ikabana nanjye ngaruka. Kandi amaso adakwiriye kumbona ntandeba, kandi amaboko adakwiriye kunsuhuza ntansuhuza. Uretse ab'Imana yatoranyije, abo nibo bambona tukavugana tugasuhuzanya. Amaso yabo akandeba, yanjye akabareba. Ngewe nakunyura n'iruhande kuko Imana idashaka kumbona ntumbona. None se abicanyi abaduhigaga amanywa na nijoro ngo batwice, ntitwabanyura iruhande ntibamenye ko ari twebwe? Uwiteka yatugiriye neza, natwe turishimye, kandi nawe ubwe turamushima. Ndetse dushimiye Imana aho igejeje ikora. Abarundi nibahumure, kubaho ni Kristo no gupfa n'inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Hagati aho rero, niba turi mu mugambi w'Imana, nta mubisha dufite, kuko nta waturwanya ngo dushobore. Dufite uwuturwanirira, afite imbaraga zirutiza uwuturwanya. Rero ari mu ruhande rwacu, nta mubisha, nta kabuza tuzagera iyo tujya, Kanani turayinjira. Abantu rero bavuga ati turategereje iminsi watubwiye hageze yagiye, ntimurambigwe ntimucike intege. Uku kwezi ni ukwacu, ni ukwanyu. Gukomeza uyu mwaka wose urarangira ibintu bimeze neza, byasobanutse. CNDD yo iri mu rugendo. Yego. Ugana hese mw'ijuru. Hari abantu baherutse gusohora akaririmbo kavuga ngo temba temba harageze. None se niba genda umubeshi ibintu manura, nuwasohoye ako karirimbo nawe we ko yavuze ibisa n'ibyo mvuga.
temba temba haragize neza abadukurikiye ako karirimbo ntibarakumva barakumva none se umuntu yabesha habesha abantu 10-20 ariko iyo abantu badatinya abahanuzi 50 bataziranye bari guhanura kandi bose bakavuga ibya sendede FDD ese umwe we yavuga yuko niba yavuze ngo kwa karindwi ngo kuzarangira napfuye niyo yavuze kwa munani ntabwo mbizi ese urupfu yari yanteze ko rwamushije arajya hehe cyangwa rwarayo nakoze n'impanuka inshuro 2 sinanakomereka imodoka niyo yababaye ariko njewe mvamo ndi mutaraga none uriya muntu nawe Imana izamundindire nawe ntazapfe bibaye ngombwa nje nzamugutuma umunzanire Burundi aze kunsura zamunzanire tuzamuha n'umunyenga w'indege nta nubwo azaza n'imodoka kuko aje n'imodoka yagera y'umugongo wacize azaza n'indege nibura yumve kugira neza kw'Imana yumve ko Yesu agira neza nasomye ijambo rirambwira ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza rero nawe nibura nubwo yamvuze nabi kandi akavuga ibinyoma tuzamuha umunyenga w'indege aze tuganire tumubwire ati ntabwo wemera ko Imana yanjye iruta iyawe yego kuko Imana zirarutana Imana kandi buriya ni nyinshi hari ibyitwa ibigirwamana bifite amatwi ntibyumve bigira amaso ariko bitabona yego bigira amazuru ariko ntibihumeka bigira iminwa ariko ntibivuga ibyo ni ibigirwamana ntabwo ari Imana yaremye isi n'ijuru hari abasenga izuba inka intama ibiti n'amabuye izo zose ababisenga babyita Imana rero twebwe dufite Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ya yindi isezeranye igasohoza yaremye isi n'ijuru ikarema n'umuntu mu ishusho yayo yaremye imisozi n'ibibaya iyo niyo tubwira abantu niyo kandi igiye gusohoza ibyo twavuze byose rero abantu ntibibwire ngo byarahindutse ngo imigambi yarapfuye ubwo rero umwaka n'uyu nyene yego uracyabihagazeho umwaka n'uyu nguyu nta gihinduka n'uyu ese ntiwarangiye hasigaye amezi angahe nuko kwa 8 kwa 9 no kwa 10 no kwa 11 no kwa 12 mu kwa mbere tuba twinjiye mu wundi mwaka kandi ntituzinjirayo atari twebwe turi mu masezerano atari twebwe turi mu bisubizo ni twebwe tuzaba twicaye mu isezerano yego hari abantu bakomeje bavuga batariko nubwo yavuze ngo uyu mwaka ntabwo bizakunda ese koko Bishop uyu mwaka Abarundi barabohorwa biragenda gute cyangwa Imana yarisubiye ntabwo Imana ijya yisubira ibyo yavuze no kubikora izabikora kubara 23 yego 19 ibyo yavuze iracyabihagazeho irindi jambo yavuze ijambo yavuze kugira ngo haveho n'inyuguti n'imwe harangira isi n'ijuru yego ariko ijambo yavuze rigasohora n'uyu mwaka nyene yego twebwe igihugu Imana ikakitugabiza ahubwo se tubwiye abantu ngo nuku kwezi nyene kwa munani se none se kuri tariki yajya ni 17 16 hafi aho abantu ntibakangwe n'iminsi isigaye iminsi isigaye ni myinshi cyane n'umunsi umwe ni munini amasaha 12 yego n'umunsi umwe ni munini kandi rega Burundi ntibugoranye Burundi rega kubufata ntibisaba amasaha 12 oya ni amasaha 6 yonyene gusa yonyene nese ko Barundi erega bungubu ibintu bigiye kuberega Barundi ntibazarwana ntago bazarwana bakibona ingabo bazatemanisha biruke ntibazarwana habe n'umunota umwe none wumva ko bufata bisabike ni amasaha atarenza 6 tukabwira abantu ngo mugende kuri Tanganyika mubanze mwihereza agafi kokeje yes inyuma y'amasaha 6 tuzaba turi kubwira abantu ngo mwihereze icyo kurya n'icyo kunywa hanyuma se ngewe ari kubundi
hariho ikintu ntajya amenya ibi bintu koko biri mu mugambi w'Imana, Imana irabishyigikiye cyangwa yenda n'ifuhe abantu bageze baravuga ati aba bantu dukwiye kujya kubabohora, cyangwa n'Imana iri kubohereza ubundi w'amakuru ubu bifiteho nayo mu mwuka cyangwa nayo mu mubiri? Nge ntabwo njya nicara kuri kamera ndi mu mubiri mpita mbyihorera. Nese ntoro umpamagara nkakubwira nti uyu munsi wapi, yego nejo wapi ntibyakunda. Iyo ndi mu mubiri sinshobora kwicara imbere ya kamera. Ikigaragaza yuko ibyo tuvuga ari ukuri kandi biriho, niba igisirikare cy'u Burundi gikomeye nikigende kibakure mu rukoko, none gikureyo bande, gikureyo abahungu bacu. Noneho mberu abahungu banyu ni bande? Nese ni ngombwa mbavuga amazina kandi benshi nabatondagura, navuga amazina yabo nkabashobora. Umva ikindi, ese ubundi ko mvuze ngo igisirikare cy'u Burundi, nese ubundi igisirikare cy'u Burundi kiracyari cyaneva? Uzi ko hari igihe hari amakuru batazi kandi badafite, bo bazi ko bakibafite kandi bagiye kera. Icya mbere nabo bohereje muri Kongo ntibagaruka, ntibamenya n'inzira bajyanye. Nese aho berekeza barahazi, ariko twe turahazi. Wabyumvise? Yego. Ndakubwiza ukuri, bafite bake, basigaranye umwe n'igipande. Ntabo bafite kuko n'abahari sabi, ntabwo ari ababo. Wapi bategereje ko ifirimbi ivuga. Aho rero mbameneye ibanga rikaze kandi rikomeye. N'abari mu gisirikare ntibabafite, yego. N'abarimwo ubu tuvugana ntibabafite, yego. Baricecekeye, bariturije, bategereje ko ifirimbi ivuga. Ubundi nibwo bazamenya neza abo turi, yego. Kandi bumva icyo mvuze baracyumva. Uvuze amagambo akomeye cyane. Reka tugire tukureke. Nta kintu basigaranye. Wapi. Nese ubundi ko ninjiye, utekereza ko ninjiye njewe gutya gusa ku giti cyane? Mfite abanyinjije kandi bakomeye. Nese wibwira ko nagiye n'amaguru? Ushatse kuvuga ko ari CNDD-FDD harimo abantu, yego, bumvi bakunda ibyo uvuga? Mubwiye ngo nituro bararimpa kandi ritari ritoya. Nonoro bari gucanamo. Ikindi cya kabiri, none ninjijwe n'abandi. Nagiye n'imodoka ata muntu yakubahuka no kuyihagarika mu muhanda. Nagiye n'imodoka ata muntu yayirebamo ngo arimo kuyisaka. Nese ubu ntabwo ninjiye nkakirwa neza, nkagaburirwa neza, nkaryama neza. Kandi ibiganiro tukabikora. Tugahuza urugwiro. Abadede ko baravuga ngo bakubonye bakurya. Bambona he? Ngo baku. Harimo abantu rero bazi umumaro mfite, bazi icyo Imana yanshiriyeho, barimo kunyikomezaho kugira ngo ejo hazaza bazabone ubuzima. Wabyumvise? Hari abantu bareba kure, ntabwo abantu bose ari impumyi. Bariya abantu badutuka muri commentaire, hari abahora bavuga ngo nitabi, ngo wahaza urumogi rwinshi. Naba ntaranywa inzoga kuva mvuka ngo numva uko imera. Nanyitabi. Urumva? Ndi kunywa fanta. None se ubundi bariya ni impumyi, ntibareba. Kuko abantu bareba bafite amaso abona, bazi neza icyo nzaba ndicyo ejo hazaza. Bishop, reka tugushimire. Nukuri kw'Imana. Nimero yawe ya telefone? Murakoze cyane. Nimero ni akamenyetso ko guteranya 250 78 58 58 64 705 plus 250 78 58 64 705. Nitwa Buhungu Abeli Bishop, umukunzi wanyu kandi umukozi w'Imana Elia umuhanuzi. Hanyuma ijwi riranyongoreye imbere yuko dusoza iki kiganiro. Reka nshimire abantu bahora bagurira fanta Bishop Abeli, n'umunyamakuru yanyakiriye neza, ndamushimiye musabira umugisha ku Mana nkorera. Hanyuma abantu bari muri diaspora, abantu bari hirya no hino, Amerika, Canada, Swede, Australia, Ububirigi, Ubufransa, bankunda kandi banyiyumvamwo, bashobora kuvuga bati Bishop Abeli reka tumufata amaboko. Ubundi aba bantu baba bameze nka Ahuri na Aroni bafashe amaboko ya Mose. Imana ibaha umugisha, ibakubire 770 yagure imbago zanyu, ibahire mu mirimo y'amaboko yanyu. Akazi mukora ka buri munsi namwe mutagafite Uwiteka akareme, mujye mubona iby'imitima yanyu yifuza, kandi ntimukabure ku ifunguro rya buri munsi
ikofi zanyu ntizikabure amafaranga natuye umugisha ukomeye kuko Imana ari yibimbwiye buriya njyewe iyo mvuze Imana imvugishije mvuga ibirenze ibyo nari kuvuga nje nk'umwana w'umuntu rero ntarinze kubavuga mu mazina ni Burundi barahari bakanda akanyenyeri mu bushobozi bwabo tubatuyeho umugisha wa cyami tubatuyeho umugisha w'abatambyi n'uw'ababyeyi cyangwa se n'abakozi b'Imana iyo migisha yose ibahundagareho kandi Uwiteka abagirire neza murakarama giraho muba mwubaho